Radio Center. Mali Erik. Mali Erik in Dalmatinec. Prosim? Erik pri telefonu. Živjo? Vi se spoznate na barve? Ja, se, ja. Jaz sem pri vas kupil barvo, pa ne primejo najboljše. Kakšno barvo si kupil, Erik? Belo pa črno. Ja? Kam pa ne prime? Ja, ne vidi se dobro. Ne vidi se. Kaj naj najprej z belo pobarvam, pa potem črne pike naredim? Ali najprej črne pike, pa potem z belo pobarvam okoli? Kakorkoli želiš. Pika ne prime. Kam ne prime? Kam barvaš? Na tla? Goldija barvam, zlatega prinašalca. A zlatega prinašalca? Ja, jaz bi rad imel dalmatinca. Aha. Ja. Pa ti kaj nagaja? Ne, on je priden. A je priden? On ne grize. Aha. Pa ime mu bom tudi spremenil. A res? Ja, Kak pa? ko bo dalmatinec, bo Stipe iz Radio Center. Aha, super. Mali Erik. Radio Center.